Pozdrav svima, javljamo se iz Pro Fit Health and Conditioning. Moje ime je Almir, danas kratko razgovaramo sa našim reprezentativcem Samirom Mišićem koji je neposredno pred pandemiju potpisao ugovor sa kineskim klubom Hebei. Samir je ugovor potpisan pred sam odlazak, pred početak ove pandemije, međutim još uvijek niste tamo. Znali ste ništa, imali kakve informacije o tome kad se može očekivati odlazak u Kinu? Prije svega hvala gostoprimstvo tebi i tvom bratu koji uvijek sve lijepo i fino, onako pravo domaćinski. Pa da, prije pandemije koronavirusa, potpisao sam baš par dana prije toga ugovor sa kineskim klubom, Premier ligašom, Super ligašom, Hebei. Potpisao sam sve sam završio u Amsterdamu, međutim još nisam otišao u Kinu i evo kako sve dolazi polako normalno, nadam se da će se uskoro otvoriti te sve granice kao i Kina koja je trenutno zatvorena za strance, mislim da će uskoro to da se otvori i nadam se da će se vrati normalno. Kako ste proveli ovih par mjeseci pandemije, s obzirom na to da ste na profesionalnom nivou, treba trenirati ili klub poslao neke planove, kako to sve funkcioniše, saradnja, komunikacija sa klubom? Pa da, dobio sam prije svega, prevodio sam se non stop čujem iz kineskog kluba i non stop moram da šaljem temperaturu i gdje se krećem, evo i danas ću morat da pomenem vaš studio i sve to. Pa ne znam, mislim, bio je taj karantin, bio je taj policijski sat, sve smo morali poštovati, prije svega zbog svog zdravlja i zdravlja svojih ukućana. Poštovao sam sve mjere, jednostavno bio sam u kući prvi koliko već mjeseci i pol dana, dok smo bili baš da budemo morali da budemo u karantinu. Poštovali smo, trenirao sam kod kuće, pokušavao da ostanemo u nekoj formi, da svi znamo da kao profesionalni sportisti moramo da idemo vani i jednostavno da razvijamo naša pluća. Bilo je teško naravno i nastaviti sa tom dobrom formom, ali eto, uz pomoć pravih stručnjaka i svih tih ljudi oko mene, nadam se da sam uradio dobar posao. Tako je. Možda će zanimati naše mlađe pratioce, poznato je da ti dominiraš u zraku, tako da kažem, da komanduješ odbranom, pogotovo u tim zračnim duelima. Koje su to stvari na kojima ti naročito radiš da bi unaprijedio svoju eksplozivnost? Pa dobro, ima tu dosta stvari, mislim, što se tiče fudbalskog skoka, ima tu, nije samo tu i snaga, ima i tu i percepcija i procjena i sve to, ali ima tu dosta vježbi koji smo mi danas isto radili, koji poboljšavaju jednostavno tu eksplozivnost, tu skočnost, gdje ja dominiram i hvala Bogu sve to super ide i stvarno sam ponosan na to i gdje sam, kao što ste vi objavili prije, bio ispred jednog Matija Zerlikta, gdje on jednostavno 40 duela manje osvojio nego ja i mislim da je to za mene super stvar. Odlično. I još na kraju samo naravno svi to očekuju, baraž je odgođen, kakva su vaše očekivanja, očekujete li i dalje da imate svoju ulogu u reprezentaciji, kako je vaše viđenje o svem tome? Pa nadam se da će baraž bude iskreno uskoro da se plasiramo konačno na to evropsko prvenstvo. Što se tiče mog statusa, ja sam prije svega profesionalac i moje je prvo da ja radim, da se dokazujem, bilo to u Kini, bilo to kao i prije u Holandiji, a na selektoru da prepoznam taj moj kvalitet, da li mogu da pomogu reprezentaciji ili ne, na njemu je da procijeni da li sam ja za reprezentaciju ili ne, ali ja svakako, kao i što do sad sam govorio, ja stojim na raspolaganju uvijek za svoj Bosnu i Hercegovinu, kao navijač ili kao igrač, ja sam tu. Odlično, hvala puno. Evo, mladi fudbaleri, razmišljajte kao profesionalci, trenirajte bez obzira na uslove. Samire, tebi želimo svako dobro, što prije odlazak u Kinu, vraćanje u takmičarski fudbal i da onda opet gledamo u reprezentaciji da dominiraš i na ovim evropskim terenima. Hvala puno. Hvala. Kad sam se valio, normalno disanje, udišem. Spustim, udahnem, stegnem guzicu, kukovi guram u plafon. Sam ovdje mora biti, znači ovo je
Gura pod, cap. A pravo. Gura pod, tak. Gura pod. Tak, tak, hop! Hop, hop, tak. Miro, ajmo. Hop, hop. 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 Još jedan, hop. Mekano, hop. Mekano, cap. Mekano, hop. Mekano, hop. Još jednom. Opet se. Eto. Hop. Tako, to je bilo dobro. Opet. Tako ste propili. Hop, samo. Hop.